Ayo hamar ngomong akan tinggal main ekor kurang mangatusi dua ke tunasuman. Jadi anggap ibu unak kulak baru main mobile. Asa WH, asa dahon ibarat kena digendingkan ya. Setelah masuk kan link, mau tepas masuk kan link, lah ada tahu kan, mas Nora. Jadi soal hidup itu pada nami. Ador haduka pada kutu lupu, ador hati ini pada kutu horbo. Nang mau sarma dua, abang boru na boru. Di batu kutu pahoku, sama tu nomor ini, sama tu bandar tu nomor nol. Sah sul sah tu berten. Umasan kami ulus bersama ton sama di hamu panggabian sama tu baharasan musik baik musik nak kalian kon ulus bersama ulus kauli sihat yang lambuan pasar kuat tu oleh sila sapot pasar kuat tu itu kinari rio hide ulus pasamo aki apai pasti baca hora sorat dalam keke saura tua hitabe anami nukaga behelaku berukin magabe parumaini bersia jua kita dia kana hurak pature hita dia kana hurak peka kana pasiri pambasalisia pamabasmia horma horokasiya Pagkasarap pahorok na masya horokan Rata undur hingga tudor oras oras tusuk maida pasahat ulus hela tusuk kamu dok mater hela timpang hian Dahil nasulat itu dihidupkan yang menggunakan itu adalah protokol kaswa. Jadi ini tuh on komasdor kono itu mula tupe bujolo negara mula koma sebelum ang nasidang jaman ya sa ulit akan bertani ang lidang ni si Madam ang lidang ni Naporo ako ito ang ulit sa lidang ni para mga kanon kaya ano matanggapan mo laba nagpuron na nagtanggapan mo koma alana ano matanggapan mo negara-negara mo iyak na paradado mengakkan di daun manulang dia jadi kalimat unturan komos lu guys kak unturan lu guys ya udah ilek itu sama terus dewa tahu jangan mulai jauh jadi kalau bau poin aja itu kan alain akka bapak borok kuna dong di unaon kuna ilek pasoni bangga terbaik ya akka bapak kurang do bapak taisu kana kurta itu kan unang gabe ila warsogot yundakta ay baru dah muli sanggang butang kami sakap pulalang mau tiba nak corona, mau tiba apa nak kalau mana pemilihan pirang nomor, itu dah rumos paling itu. Asa dapat tu, asa dapat ni, lo dapat tu rezeki bulannya itu dah. Jadi ini tu, so kami lo rumostor kabu, rumos negara.
Ang mga sepatu yung kumibata ito na, ang mga sepeda muna. Jadi, soal torong hirap ni Lusong matulong ni Pinupal mo masuk Tuhan. Dari soal datang ni Lusong datang ni Pinupal masuk Tuhan. Dari akak Pinupal mo Tuhan. Di soalnya ada kita bayang lah. Ada noda di bawah hodo di bawah kampuiro. Tinggal mau matanggang, kau mau ngamusur lagi ada ya. Sejujur mengamuna, saya masalolongan, kalau itu semua tuang, begitu itu semua tuang, ya. Sabu tinggal matanggang, beri takung semua tuang, ya. Boleh makan. Kalau rumah tangga dulu, dan dalam malau menanggapi nama malau mau dihelani juga, hela, bagi hela kahya rumah tangga, ya, ada alam lepas dulu hela rumah tangga, jalan pun kon takkian ke. Jara bolwaro siap tanama. Ala nang pagdulo rumah tangga nila. Malo mau. Malo helan, bosrohan. Berjulu helan, berjulu. Pasa madari. Kita tu lah. Wah kalau unang yan sampai buhen na macam hela. Bulu panino. Ya, hela. Na berjulu nak bercalo, kan? Macam lain. Boleh. Kenapa kita cucian? Tidak sadar itu hari tu soboy siramoni Osman rohan tinang borubi dongat kugabe serumah Tuhan. Iya, kamu juga main apa? Kosong kamu. Oke, enak tuh dulu. Nah, pasal kamu sibuk. Dah, udang bade soal ni dulu lagi dah. Dah. Oh lah. Anak ngebek ke rumah tangga. Bayar baru naik deh. Takkan mandi tu. Mandi tu. Dah. Jadi mau bersih. Dah. Jadi buah abang baru. Nator lata kira mamu sih. Ulus pasamu kak. Betul lah. Ulus pasamu. Ulus saya lagi ngabe. Pamarai. Kalau baik kamu, baik kata nana. Kalau nana, untuk Oscar. Solo tindog itu bertiang. Upasahat ulos nito bareng muna sa urma uhud hot jalan gabian. Yes, ni Rohai. Masuk mbak amang tuana. Masuk mbak amang tuana. Baru. Baru ke dia mang bro. Masuk mbak Tuhan hela. Mulia dengan itu anda. Tuamu dengan tibunan. Apa tu tore? Jadi sini mak tuamu gula-gula name. Anggo ulus kok. Asal ditinggalkan rumah tangga mula. Monotong ahron akan tantangan di dalam rumah tangga. Kurang. Kalau mau berbeda kamu judullah. Pak judulna berbeda mula. Berbeda mula nah ulang sirah doi sayurna baik. Ulang sahat tunas. Jangan lari dari judul. Itu. Dah. Bagus. Mau nahurang pasti dorong nahurang di rumah tangga. Gua berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Jadi si raja naik batoni di mabara masawaya si goto dia kapino perairan parawaho mailin dadega di mapain pesta pernah dari daro sarani roha
parla, si doctor Irena, Marciolía. Acaba
Dia kena sorong akan ulah roha. Jadi mulia teman Tuhan. Ada orang sobat kami dobe uluson ima ulus si gudang rabu. Nang orang namin sotek Tuhan muna hera namin do nami. Ra mulusonau baru mungkin do ho helaran taka mur nang manusia. Ale mungkin 25% ra orang naman ang tayo au di badagi pokat do. Marjewu. Jadi moloro nang roha mustanda tu si roha mo tujuta suku kaumay si dia do opu inda si tangkap karuban in hamong ikat dewi. Nah, mangnay si suku kaumay si ikat dewi. Nah, atas kaimanan dewi. Jadi lagi mah nang dorong namin tu hamong. Ibaga sa serion marlas ni roha hita ino kar ide nang membentuk rumah tangga yang baru. Molo di hita lak batak. Di dalam rumah tangga sangat susah dan sangat sulit. Molo balik jauh ada modal pajong-jong selesai. Molo na rumah tangga ada modal muna sonari na lao membentuk malis tahun ada itu kebenar hai sangat susah. Alai bodo gampang. Molo adong sedeni roha di kamu kedua. Nah, unang saling tuling menuding.
Masa que me siquiera kita bersama lagi sudah berbarang siap dia horaria kira jalan dia pasur bari dia bayi saudari siap dia horaria kira jalan siap pasur bari dia bayi saudari masa que me siquiera kita bersama lagi sudah berbarang siap dia horaria kira jalan siap pasur bari dia bayi saudari siap dia horaria kira jalan siap pasur bari dia bayi saudari Anong tumisya kita? Ay, dalawang. Anong kulus na makiring? Olate to amat tadi bata. Ada totondo di Leon Dita Sehaton Ima di Nabang Belaho. Pesta pernikahan di Berek Muhammadah II.
Ison pere rodo kami tulangmu marga situ morang. Pertama sekali molotup pesongonon hafal tipis ulos na ubas hatami alay matamyang mahita to amat talebata sedilew ma di hamuna mahiteu luluson gajang diumur di hamuna si boda orang nami tu hamuna dua berek hamuna na membuka rumah tangga dan baruan pakai hamuna oret laporan bekerja sambil berdoa. Adong domo se kata pepatah di Indonesia mandokon berakit-rakit ke hulu bersenang-senang ke tepian. Berenang-renang ke tepian atau bersenang-senang sampai ke tepian. Unang gabi balik. Pepatai bersenang-senang saunari haduan gabi bersakit-sakit pahit. Olah nih dosro hamuna membentuk keluarga Lemberwo. Kami tulang rumah dokon selamat berbahagia membentuk keluarga rumah tangga yang baru. Hatan ini tujuan nama dokon tadi mau tulus na buah kami asa kita narumiris dokun na sumarong ulosok kami naruloson humpulian nyari anak pehamuliris baru be tuktoro sasa di solu saat kemudian di tiga ras upasa tabian naruloson niling mahamu mangolu saluhuk na mahita aku ina horas atay hatatabban upasa tamang baru tulang nang petiar Gubernur kami Manado Gubernur kami Korsetangga Halor kami di bagasan ulang sangat berbahagiaon siat tulang koparan di tulang nilai mama kami kalau apa kami obat bawa bertidohon obat bawa bertidohon di bagasan ulang di bagasan senarion torop sepikir kami boy mengadur pilopon ala soni majolok dan dibuat tulai nabi si Manado pengalaman adalah guru yang terbaik pengalaman yang sudah biarlah itu menjadi awal sebab dia Pak Manado melangkah di parobatan mau keluar Marsiba lu bapahamu di hagurangan somoni di kalubian ulah saling menyalahkan sisa ada perasa pahamu martangiang tutuhan asa diajari hamu bui saling menerima dalam segala hal keadaan na di alaman muna sia tulang pandiagan poparan di tulangmu opungmu pandiagan di bagasatan yang nami sayang giat mahamu jadi keluarga na berbahagia na boi saling memahami boi saling mengatusi antara suami dan istri soalima na boi di pasatan tuhamu di bagasatan sedarion hata di upasa ni tulang situ orang ima atau upasa sia tulang pandiagan oleh ate bunga-bunga yang dapat jumpa masih baru ditulang apa dia jumpa lehorok tua kapura lehorok tua kapura usukuni yang kapadan dodora akado Lidia Maria Borumi tulang si Corina Borumi tulang si Corina Shalalalalala Tidak sopan agama papaduka Baju pani bekolan aman sorak kai Shalalalalala Kita tarik tambah sejarah Ruti aman aman sorak
baju penglibas bukan, baju penglibas bukan, baju penglibas bukan, abang sorak dari. Syukuri yang kapadala dodola akanola piria marigana baru ditulang si Boriga, baru ditulang si Boriga. Shalalala Dina sopana ganon bapajuka baju pali betolan, baju pali betolan amang sorak rai. Shalalala Putol tarik panas di jalanan Putiak marana Alang sorak lain Ito ditarik marana Di badang mabohina Amang kerirai Umalok no di mabohina Apela boru takang Doi doari Baju kang di bekolan Baju kang di bekolan baju pang di bekolan abang sorak dari. Baju pang di bes bukan, baju pang di bes bukan, baju pang di bes bukan, abang sorak dari. Asong siara dulu idopal kue di pala ikaw gusto para dulu igonay saya lang ate na tutur tigape mahasonaga ikaw pakasomangan asal matulisangan balik ser masalenda balik ser masalenda bebek balik ser masalenda balik ser masalenda bebek. Sarita labe dia ujor Untuk si Boriga dapat dia ujor Orang dulu bersih dekat doi Painon hape Doang naposoi dekat doi Doang tugabe Balik ser masalenda Balik ser masalenda bebek Balik ser masalenda Balik ser masalenda bebek. Maria te ate, balik
ser masalendang, balik ser masalendang, balik ser masalendang, balik ser masalendang, susuni hotan, bazorok matuson, simuruni tulang. Jolot tinit sanggar, bolongan lawai kuruhuruan, bolongan jolot sinuk kumarga, bolongan asabino para tuturan, bolongan erde simusuni hotan, isay na binere, simuruni tulang. Erde simusuni hotan, pajolok matusok, simuruni tulang. Lagu-lagu ya, balik tutulak tayo, hilo. Hilo, kurang tali at tulak tayo. Anong nga selesai kami, mapenulas tubere nami, tinahong multiyo, binait tu panuhatan, bedamang pasidityo, nas baduma tu hasahatan. Horas. Oke. Kau bilang kenapa manjolo? Oke. Kemarin kebersai alatong kiramo dito hatta kita batu di pergoni matanya don. Sudah naik dangalan malot teman ang aligogonan tong doan ang pasan Tuhan. Jadi ido dihamu pengantin diho bere doto boru. Nian nga marlek dia akahata kapasipas kapoda Tuhan mo nakining tanyo kami sin hula-hula muna ka sa estanga. Jadi tong borohoron nami sautin managayang kasulina kapasipas sa tong ingat tamu isulina. Jadi ido diho bere doto boru. Takas donak kining nga di jala kamu pasipasan pandong asari peon siya Tuhan ni marhide na paso na libangas joronay. Jadi kami marpangidoan sa nangyari hula-hula na pose. Ang giya man yan, tujoloan na yun. Tikos rong atangga muna, sada mo na hula-hula muna. Asa tariga tutun na sada mo. Unang lubahaw mado, martam niyang turuhani. Asa anggit dongan ituha kami manukulukori karo matangga muna. Anggit tujoloan na yun. Rumah tangga na rindak kamu di jolong-jolong malubuh. Maju tu raja nabi. Jadi hai madok kado dos marwa muna bere dotto berudah ampun gancang hana rohono asal rohono masongondong ni tua balik tong mabagabi tu madalus kedua arimu magabi akas mamu masih kololoan maju tu asa dakkan hari-hari men nadanggoni pangan nahiton setubu mana do boru stok kamanggo panai nahiton maju tu asa sahay na solo saha di baik kolena masaha ulang mula na balitikon saha mo tu horas hujja na gaben ada yang nadban binasa ma tu binasa tadi main di son kita ma akan namar hahandi waktu turos kerajaan kita murut keluarga besar bagaimana kala ni bisa kita hitam rakomba rapat jom kita naik pasar togadat tu berenani ate bereta jadi berjolo melihat mari pasahat tu mata nomor 2 di bata dihamuna keluarga besar marga Manalu gabe Kombar tu bokodo jojo muna tu hami saluhuna ka hula muna bisa sahat tami tu bogunya alaman muna na king nung atak kasuma sahat tami perguipir ima mardongal nas di roha di haroro namin main iso alani pos doroha namin asa dapos song nenot nyuput kasi jolo-jolo tulu asa pirmeng na poki bahul pas salongan pirma tot dimura jani panguran namin keluarga besar Manalu
luju-luju mah nang apa namanya takas do di batu kamu las ni rohamuna di tonga-tonga di ulota di bagai setikion di mamar hiteon nang majalo pa masuk-masuk berenami doh burunami jalan di batu kamu doi marhite akan na pinatu kabutuhan jalan nung asahat kupar saudi hukam ang dia mentong na masuk-masuk mata nomor 2 di batali tonga-tonga di ulota di bagai setikion siap kami tulang kurba doh hula-hula na poso alani bos dorohanan di tonga-tonga di ulau tadi waga setikyon nang pasahot ton ada mahami imam marhite-hite indus serta martangi yang dohami itu amat tanah martua di bata asang giat di berenami dohok burunami asa gejam bari taga di gejam bari tahoras marura tutor marbuluk tu bijam mangerbak tu siam mangerbak tu siap pirang asa dapat somnedoknya puta si jolo-jolo tubuh asa tubuh mahariara di holak-holak di hutan di dolok di puru betuan saya itu bukan anak mahu tua baru nomor sangat doh baru nomor 2 dong amurna tongi sahat tuna saur alani neng pasahat ulus mahami kalau itu so pasatai kamu sih tu apa nami sinaga mahami itu mulu mandok mauliat itu lamuna saruna sude mahamu raja ni hula-hula nami raja nami bunga tumulang hatang dauli hatang dari di pasahat kamu juga minumo bima ima di anak lohot parmenan ang giya matong bibita ni ulo tadi bagas tiktok mga suma-suma amat tadi bagas garuba siyang giya on keluarga na berbahagia keluarga na gabi panudan on ditulot talmuli maadi dulo ni Tuhan raja nami sipul hamuan no mabet ulus mula mahamu inanamu raja nami nalong doha kanina tua-tua nama dok dan sudah tinggal bulu nang goso saktor gabi pania dan sudah ada doa nalau pasahan nami Tuhanmu nang pepabay ng nami na susadia raja nami gumos ko kami dohot bitang yang muna anoro kami manopa-nopa kamu so ni mga raja nami rohan namin ay pasaton ulo serbang na kami tubere nami doho buru nami markiti ulot dari bagas setikyaw ang get matok masumaso mata nomor 2 di batas so ni lang tulay nami ate lain nami ilok betu-betua asa andor hadung kabin na tugu-tugu nilok buat orang titi tugu-tugu di orko neng maham sa rumah 2 pa ihuti-hupa hukum satu namar ini satu namar nor tugu pehola tubere namin nun ulus na humasa tami sa puluh laman sudiye nang dohok maham amang borwa na isi ada natin na horas jadi semua ni mga ados tahi namin marmusik neng pasaha ulus serbat pahami baik tubere namin marhihilok terbaga sa tigyaw baik baca musik nggak sih nada-nada muda baik dia masih daun lagi bapak
Emma tingkat terakhir mudah-mudah muna pada saat on. Jala kami masih dalam titung marakuk ngatakas nakung di dalam kami. Sian hahanggi nami Imam Marga Setanggang. Bereriki after hugari do. Mulai lagi ning nangaro ngamadok hata. Agi selubang gaul, agi sendato dua horan hata sepintas do. Anggon odol honok kudu sawati. Hata nina dua-dua madok, jangan sampai kehilangan tongkat 3 kali. 2 kali pedang dinggan. Ibatak kasulay ho ngayaw marumah tangga. Pengalaman na barjono do mga rahut tu pengalaman na padua honon. Dengan pengertian na borodang di hari kotok kobe boru di raja boru namion mula mandok gabi asing do pikir aku sugut ho mana nasalah bere dah asa tanom hataon nakining jamita nan binasaha ni padita mekel ho mangalusi alai hu pinggol jalawa mati huboto do na irohami mola di bas sanggolom sayur, sanggolom sira, sanggolom cabe, sanggolom adaliman, sanggolom micin. Pas pingat tabo to de didang tabo. Olo mangalangi jawabmu selalu dangolo. Sapero abangmu helakku amani Andreas. Olo mak, pas de kunalang do nabinan istri diwa inna. Dengan pengertian nak kepolosanmu hubereng disi pasti dan buyan langon alai molo ngahurang parti jabuni bai iba ma tiang boban na iba ma madutubi kabereda audang lo mo berhaku omma terakhir di ho sampai tu ujung di ngodung kabereda boru namion boru setanggangon tiok magomoso marsumpa dan denggat 2 hari sehari do tagoda bereda apalagi marsumpah tu di Batak. Jadi lasrohanami ditikion di Beko cuma ngajana di Juluni Raja marsolang-solang kita sehari ribuan di Bugasan lasli roha alai songonima harak di rohanami sugut panagaman ni barita ngalobingon nami ikut barita nabal ke masongon lasli roha on dalam di parmuluan di hodoh di boru nami ate au takmotohana tuburuku do tibariku bare koli ring dijulukku kurasa lebih satu angkat bare atuang lagi dijulukku je molo somonau bare dukut duro terus lo au neng spotto ale baba nak bare dapu sebetulangmu je to ko baru iyo ma hata itu hatta ikut berhita pada biaron mangida nasa na mangulo butuh muri bo na mangulu di portio na dengul bo na mangulu pasde una pola kita warispe mangulu sai kapag kapten mangulu tuani ma pojo muna gaborula olo babamu asiro ale tuan pepek sa rumah ma itu ko asaboy pejo to pusik kamu matudu jadi hobere molo hata di mata mandoko unang ulahu mangulahu akana jut molo jutor dia bade itu cukup aja hobere oke mak berarti mak oke jadi berarti mak tidak jadi kalau semua pe anakku na persona istilah apa dong Buah, kecil aha, semua. Oh, ini dah. Oh, itu lah nangmu.
parmiaman ni boro. Di pasat kami uloson berenot tuamuna dua, siang dia mamanoguhon pasu-pasu tujulon nariot di parngulong muna, doho manoguhon tu per pinoparan maranak marboru satu saruma dua. Matutu. Ope asap kuhamuma akahata nauli hata nadengkan. Paima saya pasat kami ulos ima panugonon. Hidok na tua-tua. Siang dia masulia ka pasu-pasu nauli na pinasaan ni ula-ula muna. Ape di persabu buang muna. Dua dia bara muna, abing dia bingam muna. Asirohani Tuhan martinangi marbinegi matujulan nariol. Di bogasat keluarga muna dohok pargulom muna. Asa tuturin na dur kekyon na lote. Hata na uli, hata na denggan. Na pinasaan nami sulila ka ula-ula muna. Seulang muba, ulang mose. Asa cuma ni 10 pitu na cuma ni 10 lalu. Hata na uli, hata na denggani. Hotma buat kamu martongan ni dabu. Sa solu satu betian. Leleng may tamangolu. Sana horas gabian. Jolo. Dohot tulang ruwet sibaran nungang tunggulang ang kahatangawin kata patugabi kata pasuhoras nang pinasaha muna tuhamin lumawi ma di anak dohot parang manang mulai barang isip buwan ang tarbuat kami alay hatanawin hatanadinggan nang pinasaha munay mamasuma-suma to mabata di baca Jehovah di sarapong mayat tong tuhamin siang dia matong beremunot dohok moro munaon nagabe keluarga na berbahagia nagabe keluarga nagabe panudanon dijulot ka lumubi na dijulot ni Tuhan raja nami dihata na uli dihata na linggan ng pinasaha munay adong lo hata ni na dua-dua pitung madoktor tumay na niladur tuyo nilod hata pasugabe na pinasaha munay raja nami sayo nang matong muga, sayo nang mamos. Asa apon nami mahatan na uli hatan na linggan ng pinasaha mo. Adong lo hatan nila dua-dua na matok. Horbo si Tiko Sanduk, si Hapang Nawalu, perbuduha mga lilit, mata mga luwalu. Asa di balia do na tong marjapal di huda do ang gomar ngalu-ngalu. Sudi hatan na uli hatan na linggan ng pinasaha mo na buha buhami may atong hat martongan ni Diyan. Sa solo sa tilogo tuboteto ho may biron ng bulan. Nung asa si bululot ng baga sa tityon. Sa kahita ng mga ulusang tupanggabihan. Sa inira mo tituhan. Maulate mga raja namin. Dihamu permusik nami. Ala omma na terakhir at cara. Isudi hula-hula ni amang buru nami on. Asa itu buhami. Bere nami do buru nami tutongan ni bagas nasida. Pek kamu ma godang na upartu si.
adik-adik. Bisa dari aku mere. Mas masih sebentar. Aja mahamna. Semua hada ini cuma doktor. Tuan apa Asih wali tuan. Saya tuan anak mahamu gabi, anak gabi pangaya. Orang Sumatera. Orang. Hekle. Oke ya. Terus.